take whatongia koe ni. Ko e whatongia fo koe ni ne anga ofa e university lo au ke whakakawa toa e motua koe ni. Ko koe motua e ni wange koe aku mou mea i. Ko lere mai a me kolo tā la koe ko masina mea. I tonga tapu. Pea whakamalo atu foki po walo no whatake whatongia mo no whai mai ono pusia ki angahi whaunga whakakaukau ma whaunga ngā ue lava i ke whai e whakarakalaka whakaluku fua e tau mafu. Ko e tau pōtara noa ko e aoni o ku tau kei ki whai ai pē whakau atu mo COVID i tahi wā. Ai mahaki whakauha ko i a urotonga mo ua ai a mamani. Wa usia mai ko tau takitaha feitu unofu anga. Pea koe ne tau whamalo ia koe tau kei hao. Ne kuiai whoke ai o ngō whakatoko haa au pito. Ne asi mai ngai foi aho koe ni e tolu pe whaki muini mai. Ka wai ane afi. Ko e kalasi fo o COVID-19 ku tō ai e tō mahaki i tau te Afrika i he taimingi. Pea kuosi mea mata mama ku o mofere atu foke kalasi fo o koe ni COVID-19 ki he ufonua Afrika ka wai a Zimbabwe, Lesotho, Namibia. Pea kuosi awa ke nia ko mau e keisia i Hong Kong. Pa iene pehe kua hanga lewa e piranga Britania o ta ofi a whewholau aki mo ufonua koe ni ka wai tatau te whito ki South Africa ka mo ufonua Afrika koe ui ke whenga i ke ta ofi e mawhora ai kalasi fo o koe ni. Koe kalasi fo o koe ni o ku e anga i sio ki ai e ngai aho mai koe ni kamata ai ngā ue no whakatoka ngai. O ku ki hange e ki whewheka hange ia i he Delta, kalasi Delta. Pea o ku hange mea maari e keire lei pe ai humalu i ki ai. Ai humalu i koni utau lotonga ngā ue aki. E kei hange pe e kei aonga pe. Ka koe mea koe o mahino o kei whai e ngā ue e ka usainisi no ngai whare kemi he no whakai e ngai whakaiki i ke ngai waa o e kalasi koe ni. Ko e whotunga kalasi koe ni. Ko e ono whangaki i talatala pe koe whangi tono koe hono kirihan koe whakatapu. Ai kune whakatupu koe hono maumau i ai sino. O ku matalahi ange pia keheia me he kalasi koe Delta. Pea koe anga whakakaukau ke mea nei tupu ai e ni. Ko ui ngā whoki koe wawe hangena mea kana tau lawe ki ai i ngahi talanoa koe ni ki mua ai. Ai wawe ai wharaka whawanau mo whiriuri waki. Ai coronavirus, ka wai e COVID, ka wai e Delta. Pea koe fo i liriu kotoa pe o ui ai ene ki makehe ana me he fo i kalasi koe o kulorotonga mo ui ki ai. Pea pehe, ne ai e whakaukau, ne ai e kalasi ne nau pehe ko nau sai, kau tikai ke nau sai le rei, kau kei whakawhanau pe ai vailasi. O hoko ai, ene mariuriu holo, maua e kalasi fo ou koe. Ai a koe mea mau inga koe asimai i loko e taimini whikau atu ma kalasi koe. Koe malo, ai huhu malu i, ke tokoni ki ono tata o whiriuriu aki koe ni, o whakatupu ai u kalasi. Pea, koe mea koe ke tau whaka amuki ai, ke ofa pe o ku kei aonga, pe ai huhu malu i kou tau mau he taimi. Pea koe mea mau inga upito ia, ke toi whakamama whai pe,
ke kātaki o whai e hu malui. Pea toki hiri fo e tau lotu he funga e hu malui. Ka o e tukuani e tau lotu a veta e hu. He uwheka o aki ango mea koe. He koe hange koe mea na tau lawe ki ai. Wha ukotoa e mea koe ia ai otua. Tonu ke tau ngā ue ka kato atu e tau ilo. Pea mo e tau lotu. Pea mo e ngahi mea ngā ue koe ni ku tau lava o au ki ai e tau whakau kau. Ko ui i taha pē koe kerese atua. Ke tau ngā ue lelei aki katoa. Ke malu i ki tau tua. Pea koutu i pou wale. Koe mea ia o totonu ke toi whamama whai pē. Ai ho malu i. Mo e tau tokana ke whaka ei. Ko ui koe whakatuku. Whakautua. Whakasisi ia e whakautua. Whakasisi ia e mate. Pea whakasisi ia e pea mo e toi mariuriu hora e vailasi. Ke toi hao whakatuku mai kalasi whoo. Pea koutu i pē totonu ke tau tala noa ki ai. Pea ke tau wha tala noa ki ai. Pea koe mea e taha o kuwhai ki ai koe. Ka taki ke tau tala noa mua. Ke ngai mea koe o mahu inga ka ki motoro. Whakatupu ngai e irifia i he huhumalui. Irifia i he ngaue aki e ngahi poto ma ngahi mea ngaue. Wo whaki mai e o tua ke tau ngaue aki. Ka o te tau tāwhataha pe ki he rotu atape. O ku kaiwhi unga ai rotu au kai ki whai aki ke tau ngaue taimoni. Ku futonu ke tau whai aki. Ai ngai tāko aki pa mo ngai keres koe ni ku osi. Whaki mai ka wai u ilo me u mea ngau. Popo i ki whi ngai. Pake mou pōtara noa mai. Mo ki he ngai mea koe ku mou i rifia ki ai. Ai u totonu ke tau pōtara noa ki ai ki whakatupu. Toka maari e ki ho mou mana na tau. Mou ilo. Mou mahino. Ko ui ke tau kuutaha e tau ngaue. Ke tau tākanga taha. Ke whi ngai. Ai malu i whakatākanga ke malo i ke tau hao. Malo a pito o wal. Ka pau e whainga maari e beta. Whakaia ane ke u whehui. Pe ka pau e aha u whehui fo o mai. Pe ka ataki whakau mai ke tapota. Malo a pito. Malo a pito skei. Ka koutui koe kamata le re ia talambu aki ko ia. Pe mo e talateu ko ia. Ki he tau porokalama pa kou whamalo ke te koe i hono hulu i mai ai tu whalu kufua e COVID i he ahoni. Pe mo e variant pe koe whaahinga whao koe ni coronavirus o ku asi. Pe o ku mahino ka te au me o whamatara o ku whamato ato au pito ai si o ai ufonua i ulope ki he vave hange ko ame ko isa ko Piritania. Ke nau whahoko rewa a hano taofi, mo whai hano wakai, hange koe ta WHO na ke lau ki ai. Ai ok mahina mai ka te au e tareki, o ku nau fuu toe tokanga lahi ange o ikai ke hange koe mapuna mai koe ai COVID tahai wā i he tau ko o si pe koe whaasinga e tau atu. O hange pe o ku tuku noa i pe. Ka kou whamalo atu ho toi whamanatu mai ai mahu inga pe te whamanatu pe ka te mutoro hoi kuma tau ka inga whainga tapa pe. Ka pau tika iki ke huhu. Kata o au ki tonga. Pea ke whainga ke whai e huhu lua ki huhu hua e koe pūsta aini ku hao. Ka ku hange ka te au e skei o ku ki holo holo. O si pe koe COVID i tō ngā ki tō taha kone mea hange kouto ki whawhewhe mahi e hifo. Ho tau ka inga ka ku i tō ngā ka pe mo pure anga ai maha mo ua mai pe he whiri. Ka ku whamaloat ke te koe i he no toi whamanatu mai pe ai umea. Ka tuku mua ke ta hoko atu ki he taulaki whehu i. Koe nā e whehu i me he toko tahata tau pe koe nā o atu i he wike ko sina e puke i he ni. I whare maha ki.
Ko to tokanga mai ai ko COVID. Ko tokanga mai pe a to ta ko ni ki ngahi foi akau oku pehe oku malava ke folo he taimi oku mawai ki tātuku kehe hange ko whakatātau pehe koa na e whare ia ko panatolo lava pe ke te folo hange pe ko te ko mao kita e hawhahinga o flu o coronavirus. Ka ko whaambe ke kātaki mua o to whai mua whamatala he na e whehu ia te tō tāko ni he foi akau na ngā we aki ka aku to iai ai ngai whamatala pe mo kau toke tāpe unau pehe ke ngā ke panatolo mo te foi akau e tāpe ka toki alo fu kovi pe ave ki whare mahaki pe aku hu mai ai mo whakau koe ke ngā we aki ai hange ko e hae ngahi herbal medicine e ka ke ko ngata reki ko ngā we lahi ko whai ki medicine ki tatau pe ai we site mo u whanua ta we site ka ko tuku at ke ko ke whai mai mua ha o whamahino ma to e tala noa mahino ki o tau ka ai ngā ki e fo i whakaukau mo wheu ko ni malo. Malo a vito o varu, pia koe wheu i le ia, ka koe mea koe ke tau mana tua, koe ngai whakautua kotoa pe o ku matalahi. Hange koe tau talanoa koe ki he flu, o ku matalahi ono ngai nānunga, kuia i e tare, hange koe whakatapu mofi, o kuia e vai a whelanga aki, ngai Paraparema ke o ku asi mai koe whotunga ia whakaluku fua o e oha whakautua. Pea pehe tofu pe ai whakautua koe ni whakau aki mo COVID-19 pe koe Delta pe koe hae whahinga kalasu Hawaii pe moe whahinga coronavirus ke. Pa koe anga koe tau talanoa ki e whaito o na tau ki lawe si pe ki ai i he tau foi pōta anoa whamui. Koe te whakautua. Koe whakautua o kui ai e whahinga whaito o ke o ku ngā ue aki ki ai. Hange koe ni, koe te whakautua koe i he flu o ku i ai e te whaito ke whenga i ke tamatei aki ai virus flu ke ta ofi ene mau he sino. Pa kuiai mo u whaito ke whakaongongo le e sino, whakamalohi e sino, ko ui ke tokoni ke sino hono tamate e hono i kuna e fo i whakautua ko ia. Pa koe whahinga whonga whaito o ko ia, o kui e whahinga whakautua me i e suka ke toto maarunga, o aro ai ke kansa mo ngai. O ke maki ko no pipihi ana ko whakatapu kaua e COVID mo coronavirus mo sie mo ki misere mo fitu. O pau ke aia ko whaito kalasi uruaki e whaito ko whenga ke whakalelei ai ngai mea koe konga koe whakautua a kuongo i e sino o ta e ifo ke tau mo ai whelanga ki, ai mofi, ai ngai mea pehe. Pau ki ai rewa ngai whaito o kuwhai ko uhi ke whakalelei e ngai whakanonga ngai Paraparema ko ia. Hange koe panatolo, hange koe aspirin, hange koe ngai whai akau ta ofi ai tare, ngai mea ko ia. Ai kotoa ia ke whingai, ke ta ofi, ai ngai Paraparema o tupunga ko uhi koe virus. Koe kalasi ua e whaito o, ai a pa koe ungai kalasi koe o kukau ai e mea tokoni ke mo e vai inu. Ngai mea koe koe umea ko tokotoa koe ai au pau ke whai, ke ta ofi e ongo i e sino o Paraparema ia. Kai lava hanga ke whau hanga i skauso o tia ko ngai kemikare, ke whepaki whanga tonu mo e CM mo koe tupu punga o e whakautua ko ia. Pea koe kalasi ua koe whaito o,
koe whainga whaito o tau hanga tonu ke tupunga o e whakoutua. Hange koe puke koe pneumonia koe whatupu e CMO. O kuia e kalaswea koe koe antibiotic. Pea koe ne ngā ue koe antibiotic ia koe. Whakahanga tonu ke tamate I whakahanga tonu ai ngai CMO koe. Pea e ne tu koe taimini o te ki ai ke iai ha foi a kau pau e ngā ue aki ke tamatei o COVID-19. Pea ai ata o si lave pe ki ai o si rotonga iai kalasi o te waki mai o me I lava le rei e ngā ue ki ai ka wika te kuanga. Ai a koe kalasi koe hono tolu e whaito o ko hono hanga o whakarerei whakanonga e sino ke lava o ne toi whau mai e ia hawha ainga me a kehe ke whakawhepaki a ke siemu mo whakamalohi a ki ai sino ke ua lava e siemu pe koe whainga me a whakatupu whakautua ko ia o mau I e sino. Aia e povalu koe ngai whotunga ia koe o kuiai ai mea koe whaito. Pea o kiai whoke ngai maha ke ni I pe ngai whakautua ni o ikai ke lava ia whaito ke sai au pito. Ai au tau manatu ke suka, mo toto maalum, kansa, o taimi lahi au kai ke hawhaito o ia, ke sai au pito o ikai ke toi mau ke toi whai hawhaito o ki ai, pe ikai ke toi lava hoko ate ne mau. A koe kalasi ai taha e whaito o, koe whaito o ko ia, o kune whakahanga tonu ia tupu anga whakoutua, ke ta ofi, ke ua toi fuhulu tua. Hange koe suka. Koe whaito o koe suka ia. E kai ke ta ofi ai paupare mai koe e whakoutua koe suka. Koe uhinga whaito o koe ia. Koe ne tokoni ke sino ke whaka holo ke suka o ngā ue aki ke maulalo e ne ono maolunga I he toto moe sino. E koe taimi ko ku maalunga I he toto moe sino ai suka. O ku lava lewa, ke ne whaka ai e usi e muia me tawhaki, ke whakahoko hatupu mau ki ai. Hange ko ngai si e mu ki e, tau whangai whakatapu ki e pāla, pe koe whakatupu pneumonia. Kau ai moe ohofia sino, e uvailas kawai COVID tafitu kawai e teota moe hafua ngai māki ke. Aia koe mea kalasi tolu ia koe na ohinga ki ai. Koe kalasi o kune puke ai te fitoi. Pauparema koe o whakatupunga e whakotua. Tene hanga puke kai kei lava e sino o hoko atu e ne ngāue. Ka kono mea ko ono whotunga whainga whaitoko ia. Ko ene tuku pe whaitoko, ko toi whokia ki he pauparema ko ena e ai. Ai au ta osi mea e au eiki, mo e ka inga kotoa. Ai mea ko hoko I he ta e whoro e foi a kau suka, pea mo e tuku e ngai hu, ta awhi whoro foi a kau ki he ngai whaitoko ke toto maalum. Ngai mea kotoa ko ia ia. To e tau tolo e tokoni ko I te sino ki whakataimi e ne holo ki ngai tupunga whakoutua ko ia. Kai lawa e sino o hoko atu e ne ngā ue ke tolonga ange mo whakasisi e mau ko ia. Ai mea ko ia. Loa tala noa ki ai kaka tau whoki ange ke COVID-19. Ai a koe kawai mo I teota. Ko osi mau e whaito, an tau lawa ki ai ke ongo kau tahane ua koe Merck, me mo e Pfizer. Osi mau e foi a kau whanga tonu, e lawa ke hange koe whaito o siemu, pe koe antibiotic. O alo whanga tonu o tamatei, ai vailasi, ta ofi mo e nau toutou whawhanau, pea ta ofi ai pepa mo e whiriuri waki. Ai mamahi koe mo e whiranga ki ai sino. Pea o kei whai e ngā oe ki ai, te kai kakato.
Pau te kia ke tuange mai. Ka ku os ka mata hono sivi I whakasainisi. Hono tesi. O mahino e aonga e ongo foi a kau koe ni. Pea koe aonga tae ngai foi a kau koe ni. Ka pau e kamata no ngau e aki e uruaki aho e nima pe koe o ono kamata koe te puke pa koe amanaki e whorotaha tu o ua he aho. He uruaki aho e nima koe ia. Pa e lawa ke ta ofi ai e mau koe a whailasi. O whakasi isi I e whakautua. O ua ea o puke lahi. Ke o ki whare mahaki, mo whakatuku mati. O wia e amanaki lelei, amanaki e hoko e mea koe ni I e wā. Ka I he taimi lorotonga, o tau kei whai e ngai whai to'o, hange koe mea na tau lawe ki ai, ke whakamalohi e sino, whakasi isi e tau parapare ma ia whelanga ki nganga uru, ngai mea pehe, pea moe taha, hono puke e sino, whawhanga e sino, ke lawa whai ene ngā ue ke whau ai. Kau sotia, pia mō whakalahi I ai ngahi kemikare koe, hange koe mea koe whaito o na tau lau ki ai, koe monoclonal antibodies, pe koe antibodies, ke nau lawa o tamate I whanga tonu e wailasi. I he lorotonga e whakoutua. Ka koe mea mau inga taha ke manatu I koe ngahi mea kotoa koe ni uto tonu ke tau tokanga ki ai. He koe ni ko kamata o nohanga e pure anga ia o ikai ke te ave kotoa ai kau kinau tolu koe ku mau kinau tolu I he COVID-19 pe koe Delta. Kai ke ave kinau tolu ia whakatoko te whare mahaki. O whakamawahe I ai. Mo whai ai ngai whai toko ni. Kua toko lahi mai nia. Ai whakafokia ke o peo tak tātoa ngai ono tuku I api. Pea kua kamata ke te asimai ngai paparema ke ia. Koe ui foki, koe ikai ke tau lava e tau tolu o toka ngai whakarelei ai kau whakautua hange kono toka ngai koe whare mahaki pea mo ngai wheitu koe o kuna whakataha ki ai ke toka ngai whakataha I ki nau tolu. Aia o mau inga au pito ke tau tala noa mo tau mahino. Ki he nā nunga koe ni koe vailasi koe Delta pia moe coronavirus pia moe kalasi fo o koe no ko mai, o pasi mai. Ko ike tau lava o whai e ngai ngā ue koe o totonu ke whakawhepaki aki ai ngai I whakautua koe. I he tau kei nofo a. Pia na e asi mai he ni e ongongo ane afi. Ai ki whaamiria ne mau e vailasi, toko fitu e ki whaamiri ne mau e vailasi. Pia whikawe ke nau oko nau api o toka ngai ki nau to. Ai koe whupapare malaha ia, he ku nau whakautua kotoa, pakupau ke te hau mai mai u whaamiri kehe, kainga kehe, kakai kehe meitua, ke nau o mai o toko nia ke tau ki nau tolu. O whai e ngai whai to o koe, o ngai toka ngai koe, o totonu ke whai, kia ki nau tolu, ka pau na nau I whare mahaki. Hange koe toka ngai e whelanga mofi, vai ia, na ngau ulu, mo se mau ke ai nau mea tokoni ke ui, ke ngai mea tokoni koe whakatuku maloi ke sino. Ma ngai o wau koe, o tau maheni mo ia, I he tau I mahaki koe o whare mahaki. Pea moi mea te pu, ke mai na tui ke nau kapau te nau fuupuke, pea nau o ngoi e kai lawa tau hi api, ke toi whai hawha ngāwe, ke whakafoki ki nau tolu, ke whare mahaki ke toi tau hi lele ia. Ke foki ki whare mahaki. Ai ako, e koe mea whoko I au tau osi I kotoa. Koe oko ki whare mahaki, o kau I e upaparema, kia ki tau tolu. Koe ui koe whi mau hataha ke ave ki whare mahaki, ia iha mea lere ki whare mahaki. O kui ai hataha kulawa whetu utaki, mo whare makau ngau e whare mahaki, I te au I whare mahaki. Rei ai mahino,
Peko fe tu I whare maha ki awhai alu ki ai. Ona. Ai au lahi ngai o wau ki alu koe ki whare maha ki. Maki. Kau whi mao lahi e taimi ai tokoni. O au peke taimi kou tau tāi koe ki ambulance. O kui ai ngai o wau ke lava ke tā ke ambulance ke hau. Ke whakau tā e tō tāko ni ke awu ki whare maha ki. Hange koe mau e whika. Mau e lava o whetu taki ma kau ngā ui ko ia lava o ia e se niti ke totongi aki a ambulance ai au o matalai pari ene matalai pe o whaahoko ia ki tau kāinga koe iksai ange pe nofo pei api o mate ai kakai he mā koe I lava I he wheinga ke te kaka e ngai whaka ngai whainga taa koe ke te lava ai o au ki whare maha ki. Pea o ku tonu peke tau ke tokanga malahi au pito ki he wha e malo. Koia pou waru, pou ofa peo kai ke fulolo e tā noa kai lava ke tokoni. Ofa mai ka pau I kai koe mai no aki. Whai mai ha whihui. Ke tau whenga ke tau whemama aki ngai longe. E tokoni ke tau whepaki ngai. Whakauha koe ni tō mai ke tau whakatamaka ki tau tō. Maroa pito pou waru. Maroa pito skei, ko tui o ku mahino au pito ia he koe whehui koe nau atu, koe whehui koe ki ngai fui a kau ku toi mahino ange ho hanga o whamatalai mai me ngahi mea u whekau kau aki mo ia. Kai tuku mai ke uhoko atu koe whehui atu e nia aku skei ki he mea koe ni o ku asi mai ko whatonga I koe tātu o tolu ene ta palokalama o ku ke whaatala noa mai pa ko wakai benia aku ki he tu anu sila pia mo e ni. Koe whakaluku fua koe he ni e toki o mai be hataha ki tua me I whare mahaki ka pau o ku I he tuunga pe ia ke nofo I tua. O te kai ke mau ki e tuu ai ni ku whakafoki maha whaahinga hange ko e tala noa o ke tapa mai me he nau whaasi no sila. Ka ko whaambegi ke toi whaenga mua he nai, ko tuhe tata noa whao sina e ta alu ai o pe he na kua ha whaenga uhinga wha politikare ai. Ka koe ni foki o ku tuu leleye u whare mahaki mo u nau. Pea kuto e si ai mai toi whare mahaki lahi fo o apito pe ia koe te peke COVID ne au ke COVID au pito. Ka ku hangeka te au koe mea koke o mai u whatata me he na o ku malawa pea hena ke whakafoki haka kai o ku ikai ke nau fu tuu lerei ke lava tau lerei ki nau tori api kau whakafoki atu e skei ke whaenga mua whaamahino ma tā noa ke poini ko ia. Maroa pito pou waru. Koe papalema koe mea kou hoko I New Zealand ni. O koe ne mahino pa koe ku o positive tesi. Pea o koe mea kou ku mua whai e he kakai. O mua whai no I ke nau whai. Ke nau o ke ave ki nau tolu ki whare maha. Pe ko e nau whelongo aki pea mo e nau kau ngā ue ki he mo ui lelei. Pea koe mea kou hoko e whetu taki ko I ape koe whi ogo I whare maki. O ku whai e wakai ke kau maki e kau ngā ue. Pea ka pau te nau pehe kui kai ke lahi whe unga toko taha kone. Neongo o ku nau mao e vai lasi ka kui kai ke ue sia ho nau sino o whoko utua lahi whe unga ke nau tokoto I whare mahaki. O wahanga rewa e nau tō lia whakafoki a kakai koe ni ki ho nau tuku I api. Aia koe mea koe o ku mahino. Ku kai ko uhinga e nia ku kai ke toi mao nau tōru he vailasi. Kai o ku kei ela vailasi ho nau sino o whai e whakawhana whanau mo ngahi o wau mau ko o nau whai. Ka
o wikai ke lolotonga whakoutua whiunga, ai mau kua unau whai e nau tōruia, ke whakafuafua ai kau tau I mahaki, ke nau tokoto I whare mahaki. Whare mahaki. Ka whekau ke nau whoki o nau api, o toka ngai mai pe mei ai, pia ka pau rewa I ai ngai matata maki, pia tau toi whoki mai pe ka pau o kai ki lawa, o tau I ki nau tōru nau api. Ai koe mea ai koe hoko ai ta mea nau lawe atu ke ani nai angi. Ai whie mau ke iai ai ilo mo malawa ma ke o toka ngā e kau mahaki koe ni I api. Pea koe mea fo koe o uhinga lahi koe e nau whakafoke kau mahaki ke nau whoki o nau ngai api. Ko uhi nā toi ma whola atuia ke kau mahaki koe o iai o nau ngai whotua ke o nau lolotonga I whare mahaki. Pea moi kau ngā ue ai whare mahaki. I whare mahaki. Ai au nauanga nā tolo malu e whare mahaki moi kau mahaki ko ia. Kai awe ki nau tolu ke whakamawahe ki o nau tuku I api. Ke nau puke ai mo whai ai hono tau I ki nau tolu. Ka koe hange mea koe nau lawe ki ai ki whamiri koe ni. Toko fitu ia u nau lotonga mau ki nau tolu e vailasi. O pau ki nau ona tolo toi kori e u whamiri ma kakai ke ma kau ngā api. Nā ua mai o toko nia ki nau tolo. Toi nau whakoutua koe ki nau lawa o whai kakato nau ngai whatongia. Ngai whatongia ke tau he nau whanau ko ui ki ange. Pea moe ngai whatongia ke umea ke whakatupu. Whakahanga tonu ki ono. Langa hake no malu I ko nau si. Ai upea toi o mai nā tonu mai kakai ke he ki ai. Pea koe mea mau inga ko e foi nofo api ko ia. Ai mau inga ke nau ilo. Mo lava o whaito ai ngahi. Nā nunga ke o whakoutua. Hange ko e whelanga ki mga ngau uru. Mga hi mea kotokotoa ko ia. O kui ai pe ai fika telefonio kuanga ki nau tolu pea moe. Moe tu asila ke e-maili ke nau whetu taki angia nau tolu. Ka pao ki ha mea nau fie mau. Ka kono moni hange ko mea kona tau lau ki ai. O kai ke fuwhai ngofua pe fe whao ia. E tuku I apu Pasifiki. Ka wai ma utuku I apu Maori ma utuku I apu Palange ni. O kai ke ia telefon. O kai ke nau mau e lea whakapalangi. O kai ke nau lava malo I whiunga. Pe ta iri fia whiunga. Ke nau tā ke ngai kakai ke. Aia. O kau au I he tae loto ke whainga whunga ngā oe koe ni. Ka koe mea fo. Taimi pe koe o ku whai ai e whiri. O hange koe mea kona tau ki ai. O kou pehe e au o kui kai ke to o ku ke puke whiunga. Whoki koe ko mō api o tare. Koe whoi tala noa ia koe ia. Ko osi huu ia ke whakasosi are. Mo whakapolitikare. E kou whainga. Ke alu koe ia nai longe o kupu ke hukau ngā ue. E toi whakautua mai mua kakai ke o kunofu whare mahaki ko ui ko hangai uhinga ke. Ko osi kawai e umea ko ia e ko uhinga wha politikare mo. Pea kone mea taha ianga e uki mo ui no koe ni. Mai tau koe ko mo ui. Kone hupe whehui ko ia ia. Ko osi mahino lewa ku whai. Ai whaka ai au ia ke tawa aki koe o whakapolitikare, whakasosiare, kawai mo e laulano, kawai pia mo e laulotu, kawai mo e whehehi anekina, ia whainga kakai ko ui nā te whepaki mo ki nau tolu ki mo atu. Ai au hao e ngai uhinga ia ki tua me e whakoutua o kamata ke nehanga e ia o ohi. Ai nge whainga whaunga koe ke whakakaukau ke tau ngāwe aki, ke whai aki e tau ngāwe. Pea koe mea hange koe mea nake whehui. O I he tui koe a aku ia, o kai ke mawahe me iai. I he ngahi whotutu koe iai ai lau lanu, mo e whakoutu. Pa kou whakata aki. I he o kuhanga e koe kia te au I he taimini I he COVID-i. I asi mai ngai whaunga ngā ue
o i kai ke utui o ku futau ata ina fe whau. O ku ho wheinga a Nusilani ia ke whakawhepaki e foi whakafuafua koe ni o ku ui koe Browning of New Zealand. Pe koe kamata ke toko lahi ange a kakai o kui kai ke nau hina i Nusila. Pe lawa ke pule i Nusilani e kalasi ko ia. Hange kia te au ia o ku wheinga Nusilani ke whakawhepaki e foi whakafuafua ko ia. Ke mate mo mamahaki mo tō lalo mo olo lalo. E whainga kalasi ko e kalasi kakai. Ke oa te nau lawa. O ia iha ao, ku nau mahiki hake ki nau tolu, o lakang e nau pure, mo nau koroa ia, mo nau ngahi whakakaukau, whaka lere ngā ue, i e toonga koe o kurotonga iai, o kupurea e he kaupala. O whawhakata ake au, ka kohange koe lau koe ai whakakata, ko ngai whakakata whoke ni i, o ku hau e me ongo i tautonu. Pea koe anga ia koe ongo i whakapolitikare a aku ki ngai mea koe. Pea ko uhi koe fo i ongo i koe ia. O ku iai lewa ai fo i ongo i koe tau whenga. Ke whangata o whia mea koe ni. E hoko mai ka tautolu. Aki e tau ilo. O tau ngaue ake ngai ngaue. Ko e te tau toronga ai mo tupu laki. Mare. Kata ki be he ku mawhana. Whavo. He koe whumea koe ni. O kuloroto a pito ke ne lele i he whakaukau. Mare. Pako wha amuange te tau lawa ke tau ngaue whakataha. E ngai mea koe ia. Maro a pito ko walu. E whakamoni mori atu e roto mawhana. Whavo, pito skei. O kaueni i he fo i whakaukau. Ku tā umai ki ai pa koe uhinga ia e ku toi whehu i. Kou ki hohaa ki ai ki he ene wha asi me he tatala noa pa kou lawe i pe o ki ai o tau kei mo o sio loloto ki ai ka koe ni whakafotunga mai pa kou maa whana pe mo au he koe mea mahu inga au pito ia koe ke tau whaatokanga tau tau ki ai ki he tau nofo i muri. Ki he ngai whai kau pe au koe au tau whaahanga noa he umea lahi. Ka koutui ko mea mahu inga ka te au ho sio loloto he kou fia au pito he ku kai ke whaatala noa kau medical experts kau tau kei he ta whaaki o moi lerei. Pea moe whaito o kau toke tā. Ko inga he kumahino peka te au e nau whamamawhau, nau whamamafa he fo i ta whaaki whakawhaito o. Pea moe nau ngāhi whapapau, pea moe ngāhi hāfua, ngāhi whaifatongia. Ka koutui ko inga ko toi whaatange ai whainga whaifatongia au ke whai i o au ke public health mo ngā au e whaka general practitioner, pea moe tu ke hang ho whai ako, moe mea ki he medicine. O ko fuafua whanongo publicly ki ai moe whai e ta whaatala noa. O ku ke hanga o siofi mai ai fo mea ko iaskei. Pea o ko mea na utokanga to ai he ku asi mai hange ho ata mai ai fo whainga sipinga ko ia me hena. Ko eni o ku asi pe heni. Pea o ku asi lahi ke kau aporitino lo ke kai tupu ai whanua ni. Pea ku whika aua te umatakari o kau ka ko uhinga he ku whea mao e kakai hange ko e tau kei ko i he fo itawhake o ke ai. Whakatou alu ki he whakasosiare mai politikare pa ke hau ke mea whakawhaito o me whamoirerei. Pa koutu ko mea ia ka ki tautolu hange ko tautolu lo au pa mo au ke utoi ki ai o sio whamaato ato he koe fo i whakarea kou ke whai o ke whamamawhai mai mahuinga ke tautoi sio kei he kuloloto ange. Pe hange ko whakaukau kene nusila o ku taula vei
o ku alu ke toi mālohi ange e fo i whekuki i he kau hine hina, pe mo fo i whekuki i he kau moana pe ko ki tau tolu, ko i ngā ko e tau makape ki o lunga. Pe a ko ku whato ngānu si lahu lahi au pite hau ki ai e kau South, e kau papalangi koe me South Africa for whatever reason, pe ko hae ngahi uhinga. Ka koe matakari foko ia ia au nau hau nau tōru ia pa kumalawa ke nau e sia au nau hau he ure volo i o lunga. Ko i ngā he koe mea ia au wanga maheni pe mo no molo ka ki nau tō. Ka kou fia pe au ia i ho aruhake ki aipa ke hanga whamatala i mahino au pito ia. Ke whai e tokanga ke ai whonuahe nau mea mai o au ki tonga. Pe a tau toe tokanga lahi tau tōru ki ai o au mai hange ko tau tōru ka wako pe a pehe fo ki he lo au e sike e kau te atu pepe ke toi fie tānaki mai ai kai te tā hoko ke wheu i hoko malo. Malo abito po walo, ka koe mea lahi koe ke whakatoa ngā oku i Australia, koe pawarema koni ke Delta oku lahi au pito ki he ene tō ki he kakai e whonua. Pea koe tōkona koe i he Northern Territory, pe ko Catherine, koe kau whakautua koe ia koe kakai e tuku e whonua. Koe mea e taha, ke whakatoka ngai, ai ahuhu malu i. Ene si ange ana ia i he kakai o e whonua, kau ai mo kau Pasifiki kona i Australia, nau toko si ange nau tolu peseti maulalo angi nau tolu ia, i he kau pālang. Pea te tau lawa rewa ke tau eke pe koe ha uhinga. Kulahi ai mahuhu malu i ai kalasiko kai toko si e kalasiko. Pea oku lahi mata lahi ngā uhinga. Pa koe, foi tari wawe koe ki ai, ko uhi he ko nau tolu pe oku o koe o whiri. O ko whiri ke whai o nau si. Koe mea koe tolu ke tau eke, koe ha uhinga mea o toko si ai nau o. Pea o lawa reo ke tau whanga kumi a ngai tari koe, a ngai mea ke tau wau ke ngai e rito koe o e foi tari koe ia. O ku kau ai si ai i lo. Pea tau pehe, koe hau inga mea si ai a nau tō ilo. Nau nofo e fufonua mohu ilo. Tatau pe mo kau pāranga. Koe hae mea koe ke nau lawa e nau tolu o. Ke whai anga siwi ofi mai tā ai o mai lei te au mo nau api. Koe rewa ke tau lawa te tolo whai, ka pahe kai ke tau whai ngai whehu i koe ia. He kai ke tau lawa sio ke ngai mea koe kune a ofi, ai foi e rito koe o mahino, o iai, ai kehe ono toka ngai o e kakai koe ia, me ono toka ngai koe o e kaupala. Pea toki hoka tuai ngai whehu i koe ha mea unau futoka ngā lahi ai ke kau mea koe, kakai ke futoka ngā ke kakai koe. Pau rewa ke tau sio ke ngai, lawa ke whaha ngai tari, ke lawa ke tau mahi noi, pa koe haa koa o ku malawa e ngā ue ke kalasike, kakai ke lawa ke kalasike. Pea ange koe, maube kosi mea i he toko lahi. Nā ku ngā ue foki ki he kau, ki he flying doctors i May Ellis Springs. Pea nā mau whenga ue aki me ngai kofo anga o e kau kakai e whonua po e kau Aborigines. Pea ku iai e ki maheni me ngai pauparema koe whakatuunga ki whakautua a ka inga koe ni. O kutu roloto ia e whakapolitikare koe a Australia. Te koe haa pea whainga whakautua o kuri unga lahi ange ia i ano mo uai a kakai tuku anga whonua me he kau pārangi kona toki o mai ki muia. Au kau ai masiu, ako, nofo mamao me wheitu ko kui ai pure anga. Hawhua ngai uhinga, o kui kai koa uhinga whakasiemu. Aia, o kai ke pe, koe politiki au
e whakautua mo i sie mu, ko e fufo i tā noa maari e ia tā, o toto ke whātoka mai, pako e, mea kona tā lawe ki a ni nā i whikawaki pia moi. Whatu mawhana ko ni ki Nusilani, ko e taimi aku tau hua tā tolo whenga ke tā tāra ngai, uhinga ko e whaka, e mamani, me uhinga whaka e natula ko e whakautua. Ko ia e siua. Pea koe mea koe au uwheo i koni uta tānoa kei. Ui kai tau pehe ko a seria pe mo Nusila. I kai koe upapare ma koni Europe. Koe mea tatau tofu pe. Upapare ma koni Amerika. Mea tatau pe. He kai nuk tau whanongo ai hange ko Amerika. Toko lau mano e o mai e kakai. Na uhuta e pepa ki he whonua. Kau koe o kai ke eke ia pe koe pe wakai i pe kuia hana hu malu ke COVID pe una puke COVID kai ke wakai ia kai e funga taimi ta tau pe o fa malo hi ka kai ia i Amerika ke na hu COVID pe una loto ki ai pe kai ai ko ne pe ana e mahino ai fa politika le fu mahino au pito hange koe tapu mo lau e whai kawa. O mata ki kila mai ai fo uhinga wha politikare ia. I taimi ko ia. Ai politikare ai tia mu ia. Hake a Filipa Estate. Pea ko tui pe siua whamalo ia whai eke ko ia. Nea mo whatu mawhana mai ke te au. Ka o lawa ai ke mga tuunga i hapotala noa. Ki he nahi mea koe o gui mui pe kunea anga ufi. Ai mo ui ai tōko ne futo maha ki whapure anga kone taimi. Iko ui ngā taha kupapare mai kone ai kalasi fo au kone COVID i Europe. Ko ui e kurotonga to whanga i Europe ia e lau i mano, lau i kilo e aho. Ai kau puke he COVID Delta. Te kiai ke mawahe a te Delta au to tāna ki mai moi. Moi karasi fo ou ia o COVID ki Europe tau nau ho haa ki ai. O kei hao fo ke Amerika. Ka o pe ka pau e asi mai he kau hu. Ta e mofua kona ki Amerika e taimini. E whai pe a watu e lasko ia ki Amerika. Ka whai talanoa Amerika pe te lau a ta ofi pia moi fe alfo lawa ki pia moi. Ta te Afrika mga i whonua Afrika. Ta tau mo e mea koe was ta ofi e whonua Europe pia mo Britania. Ka utau amanaki pe ke ua na a umai. Ka utau amanaki pe e lava wheku mi ke vave fe unga. Ke tari ngai fe hui mau i ngā ngeko i ni. E kei aonga pe ai hu malu i koni utau lotonga ngau e aki ki he whahi karas fo o koni. Pe e kei lava a kalasi koni o whai ake o whai to o kia aonga kia u whai to o lotonga ngau e aki. Aia ngai whehu i whasai nisi mau i ngai o lotonga whai kia e ngau e pautai. Ia i pe tau amanaki lelei. Ka koe me aeni ke tau ofa pe ke tau monu ia mo kau maalangi ngai whekumi koe no whai. Malo au pito o pouwa. Alo pito eskei pe koutui koe to e toloaki pe ia o e whakaukau o ku to e wha ata ngai e te talanoa pe mahu inga au pito ai o hake ai whakasosiare mo e whakapolitikare o e talanoa koe ni ki he coronavirus mo e COVID mo no whawhai ke mo e tau tānoa ke siemu. O kou fuwhiewhia apita o ia no hului foi whakaukau koe ni he lava o ngā o e ake e au ia aku to e talanoa kehe ki he fo i kehe maari e ko ia pe ke tau tokanga. Pe tau tokanga au pito tau tolu murini e koe kau pe au koe. Ka kou manatui hake pe ni ke tānaki atu ki ai ka ta hoko atu koe
Oia. na e hoha e ta WHO pe me United Nations ko e ngā he ko wabeange pe alahiange ai hu ai kakai hine hina ko ki population i toko si ia whatatau ke futoko lahi o mamani i ngā hi whonua ta e wesite. Pe koe poine tahana nau to hoha ki ai ka koe whakasosiare me whapolitikare whoki au ke ta anua mai ki ai. Koe poine taha ko manatu e na nau hoha ki ai he taulere mai koe ko whakaofa ka kai kou nau nofo he ngahi kumi hu whanga. Aia koe Oia. he ngahi nofo anga ko ia koe fo irena nau ngawe aki he kau whaiongongo ko pehe koe nau nofo o ku nau stateless pe ku nau governmentless. Koe kia nau pure nau tore ke koe tā non ke huhuhu. Ke huhu nau tore. Aia oku te whakasosiahe mo koe whelawalowa aia koe whelawalowa i pe a tau tolu ngai whanua kou koe aho nau state mo nau government. Pa koe kau kumi hufanga mo u whanua ta wesi te o koe ai pe aho nau pore anga ka koe hinga oku whelawalowa i pa koe mea umari e skei. He koe wesi te eni o ku toe lahi ai au ku kei rere pe ai mea. Te whito ke ngai whanua la lahi koe nai pe heke ula ki kamata e huhua ai. Ko nau tolu peu kei toe lahi ai. Ai leare a COVID he tau alu koe ni. Kau tau whakatau wange pe kai ko ha tau pe ko ha tau lau COVID ke ki tau tolu he ngai whanua wesi te. Ka koe whamanatu pe ke tau toe tokanga ange ki tau tolu. Iyo, ho Michael. Ko tui pou walu koe mea mau inga. Koe mea mau inga ke whamanatu. O ku tofu hia ia mamani. Ka ton ke whai ngā oe lahi au kutokia. Mola. E ko ki nau tolu koe tau pehe. Ai na pōta anoa koe ki ane nai. Koe kau nofo hilia. O no mo onia koe nofo hili. Nau nofo nau tolu koe ki ana pule anga. O kai ke nau toka ngai nau tolu ia haa pule anga. Ka koe mea te pu. O ku kai ke nau loto nau tolu ke toka ngai mai hataha nau tolu. Monela. Hange koe mea nau lavi kau nofo hili koe na uki Amerika. O ku kai ke sivi nau tolu ia. Peku ua ki nau mau ha COVID. Mea hono wā peku nau osi hu malu i pe i kai. Ki COVID i pe nau toki hu ki Amerika. Hange ko ki nau tolu ko hu whakalao. Ka koe kau nofo hili ia. Nau kai ke nau toi roto nau tolu ia ke koe kau noa ngataia nau tolu. Koe ui ngai e mea koe nau hola holo ai. Ko ui koe nau toi roto ke kau atataia nau tolu. Pea ie nau funga koe nau tau ataina nau tolu pikaia. O ku e si ai tau ataina e kakai whonua ia. Aia koe ange koe mea koe na ta lawe ki ane nai. O whai ai tō kehe ia i e kuhu malu i mate mo e whakoutua. Aia lahi koe mea koe au. Kau mau asi mau kou whiawhia o ai mai e kau nofo hili. He kuwha mahino ai. Ai anga ngai whotunga whakapolitika re mo whakaekonomika. Kau no mo ni koki e tau nofo kona tau tori Australia mo New Zealand. O kulahi e taimia. O ku whakaukau ai kau pālangia. Ko nau whonua e ni pako tau tolu koe lanu ke heia koe kau nofo hilia. Kau ai kau Pasifiki mo kau mau. Pena wanga na tolo tau i tau tolu. Angea kau nofo hili. Kakai ke nau tau i tau tolu. Angea kakai i whonua. Hasitis kai katala. Kakai ke ngata e tau i ko ia. Ka kono wahe koe o e whakaekonomika. Una wahe na tolu ia hange nofo hili mo tau tolu. Aia te whakamana tuki ai. Te whaebe mo tau ki whamana tu atu. O tau tolu e na tau o mai o nofo hili. Ka ku tau hoko e ni koe kakai e whonua. Kai ke tau kei nofo hili. Kau ton beke o whaafiwa no whamana. Ka koe mahino ia koe politiki ai whakoutua. Pea moe kaua mai lasi mo siemu. Nai mea pehe. Tai me utau kamata ke tau tala noa ai.
ke tale ngai feo i koe. Koe haa ku huu e kau tama koe, ka kai ke huu e kau tama koe. Koe haa ku lai e puke ane, whakotua e kau tama koe, i e kau tama koe. Koe ka mata i a koe, ai to tonu ke tau au ke tawa aki koe. O tā noa whakoutua. Ke politikare. Ai ka pau te tau whai a whehu i ki tonga. Ka pau na e whai, na analyse ai huu malu i ko i tonga. Whakoutu iau e lawa peke analyse o ka ukai ke nau whai nau tō. E lawa ke tau eke. Ko hai o toko lahi taha e nau huhu. Ko hai o toko uteki ai ke nau huhu. Ko hai uhinga. Mea kulahi e huhu e kau ngau e whakure a ngā. I e kau tae ngau e whakure a ngā. Ko hai mea toko lahi e kau huhu anu waro. I e kau huhu aniwa topu tapu. Nāri ske. Ko ai au. Ko taimi ko e o tau eke whehu i ai. E lava i he tuunga o ia e tau whakau pau. Ke eke. Ke tāria ngai whehu i ko ia. Pa e lava i ke mahi no e whakapolitikare mo e whaka-ekonomika. Ai anga. Ai tufa o e ola e whonua. Ka kai ke ngata ai ka koe tufa e ola. Ai ngai ngau e ai whonua. Hangi e koe huhu maru i. E ku oku na whawhai e whaki wakai ki he taimi mai koe na whai koe sivi hu a tonga high school taimi nau ki toki hu ki tonga high school mau wha wakai ke kau lava koe ki high school ai maolunga kai ange pe setia o kau nuku alofa pia mo kau ngau e koe apotu ngau e ako o lava ki tonga high school ia kau lava ki tonga high school me ufo noa keke. Vale. Me ufa keke. Pana fa tu koe ngai whehu i moe hafua. O wau ke ahon te kai ki te whata e ki ai. Ka koe atu ngai a koe ono analyse of us. Sa nisi koe ngai o wau e whonua. Ke tau lava sio ki ai. Ki hono anga koe o natula o tufa moe whea utaki anai monu koe o tau to whanga ai kawai ai hu malu i moe tau i mahaki ma ngai mea pehe ai a siwa ta nofo mua e tanga oi mani o ke na whai ka ta whai a tau oku whia maa hapito ke taki ahi ha foi ufi neongo koe ke tatau ke iai ka ku ta lava pe ai hange koe lau ke mātua lava pe ki mohenga ka koutui kono moni kono moni foki kou walu neongo koe motu a tō mani o ke kita ka ku te fie kai ufi whangai whakatapu pia ka pau ku ufi ai ufi lei o mau ai ufi lei fie ufi au ia mea e tai ai o kuila mahemi o ta konga masila he ka foi alo ko ni ku ta hori ke ta to kai holo he me o ka ke ta to ka ko tu skei he ta o mai ke fa o singa ko osi e ta taimi pa ko fe ma o pe ke tu ku atu ko ta u fe hui ke to la he ta u fe hui to ke au he wi ka au e ta polo kalama wi ka au he ku to hoko mai ta polo kalama e lo au he o se ai ni ka ko fa ma lo atu au ia he ku ma i ho mai ko skei i kai malo au pito po walu ka koe mea koe o toka ngau ki ai e koutui koe uhi koe tatala noa fie ufi koutui he kai toi se whanau mātaka ki tau e uti koe mea whoki koe uiwha e tapo tāno a taua he koe uhi whoki koe ta lere mai me masila mea koe tupu angai a koe fuafua o te mokalate i tō. Popo. E nai kai mei tupu a mea.
ka koe hola, ka koe hiki a kakaia, o whao nau no whaanga fōu, koe uhi koe whakatanga i o e whaunga lotu koe unau tui ki ai. O Mari. whakatupu ai a masina mea ia. Aia koe whoi unau e whakate mo kalate. Ka koe uhi na ilo pai te whanongo mai ha ani i e ui ka hau. O kui ai e mea kou tokanga ki ai, ne whai ki whehu i mai pehe telefonia ki a te au whaanga tonu. Koe eke, pe koe haa ko ai mea koe no hui, koe herd immunity. O kulahe whaanga ane wha asia e herd immunity. Sai ke hao ere vai malo, iyo. O si asia tala noa koe ni koe e whaala ngai waka ongo koe ni ai. Huhu malui e tau whenga ke mao e herd immunity. Mari. Pea ko o si ai e uporo ka mama, whakatau moa ki ai hange koe ni ko Australia, koe whenga ke ua ke laka he pese te valmo fulu, ai ka uho malui i e tuku i wheitu. O ko New Zealand koe whenga ki he iwango fulu, bea kalase ni na tala na tolu i kai wheunga iwango fulu koe hiwa nima whai ki o lunga, ai pese te. Koe uhinga mea koe ni koe, koe herd immunity, kono uhinga ia, koe malui whakatākanga, poi whakaluku fua o hatākanga. Pea iene, koe uhinga mea koe ia, Mari. koe tau hoho malu i whoki, koe mea koe whai e hoho malu ia, koe malu i whakafo i tui tui. Pea koe mea koe uwhia mau i he malu i whakatākanga, Mari. ke toko lahi, ai malu i whakafo i tui tui, o laka ke pese te hiwa ni maki o lunga. Okay. Sai, koe hae mea mau inga ai al e maa lunga ki ai pese ti koe oe malu i whafo i tui tui. Koe mea kau mau inga i he wa o e tu unga, whakaluku fua o hui koe tāka, koe malu i whakatākanga. Kono o inga, o toko si, ai kakai, o kei lava ke nau whakautua, ka ahui kai ke toko lai unga ke whakatupunga ai, ha tō whakatou mahaki. Hange koe mea koe hoko e taimini, mo lau i ngeau, mo lau i kafe, mo lau i kiru, ai whakautua me mahaki ko ia. Pe koe haa pe whainga mahi. Pe koe mea koe ni tautano koe herd immunity, H-E-R-D, immunity, pe koe malu i whakatākanga. O ngā oe lahi a ki ia, i tala noa ki a whainga mahaki, pipihi ko toa pepo a mahaki mo where hange koe mea utau, tā noa ki ai. Mei he taifoti ki he misere ki he pneumonia, moe hafo e ngahi whakautua, whakatupu e a maha o pipihi kawai mo malaria. O ku mau i ngai, ai fo i tala noa koe ni whekau aki mo herd immunity, pe koe malu i whakatākanga, pe koe toko lahi se unga, ai malu i whakatoa i tui tui, ke o ai lawa mahaki o toe mafola, ke lawa tō whakatoa mahaki mai, he tau nofo. Ko tui tō walu, koe mea koe ni, koe mahino koe ni, o mau inga, he tau whenga koe ni ki he pēte o lunga, ai malu i whakafo i tui. Ta moe whie mao koe, ke tau wao, ki he herd immunity, te koe malu i whakatākanga whakarufua. Koe ia pē mea kou loto ke toi tāna ki atu. Ma ke hea me kore whakamore atu nā kui ai angai whahinga rea tau, e whiuluru whia nofo, mea moha ngahi whakaukau whakatupu, hou tamaki ki hou eiki, mo whakatupu. Ma wahe e whakaukau me te whitoi, tala noa koe ni o tau whai, whikau aki pia mo i COVID-19. Ka mō kātaki, o me āpa mo me ātu moa, o hu malui, ko uhi ko tau, malu whafo i tui tui, kai uma ā e tau malu whakatākanga. Malo au pito o siwa pia o whaatu, kia ki mō tolo no kātoa. Malo au pito skei, pakoutui koe au mai a ke whaasinga e ka porokarama, pia
E ta polo kalama koe ni ko whatoka ngai ai hiki tō pe ai mawhana mo e fia ia te au i he ku whanongoa ai wahe mo u wahe mahu inga pia fo ou pia ula ki toka mua mai ki he ilo a hotau hoik mo tau kainga mea mai pia tuku ke he ange ho whamanatu mai o mea mahu inga ho hulu i mai wha sosiare, wha politikare, wha ekonomika e tau tānoa ki he coronavirus i he ku whai pe ai whela waki ki ai ke fu mahino e wha atala noa ho tau kainga ka whaapapa ki ai ka koutu iko ne hau tonu ke te hanga o hulu mai me ho ngā ue mo tau kei e toko ni lahia ke ki tau tō katoa. Pea kua tua e whamalo ke te koe pea moho o whaos mai koe ni ki he whakaukau o e hu whatoko lahi whakae tāka ngā mahu inga au pito ia pea koutui koe umea u ta teke atu whatawange pe he au atu pe o ongo le lei pia mahino ki he tau kainga mo iku na umea mai. Ka kua tua e whamalo lahi ka te koe e skei whamalo atu pia kua tua e ofa ka te koe ki he hoko te whai whatongia pe ka e seta mo e whamiri kai toki koe ngata anga ai ho mai whe ho iku mo kainga kai toki tuki i he kaimi tā i wawa i tā tatau pe i he tōna ka i he whanga maari Professor Stareki Whinau pia ko ofa lahi atu ka tiku mautolu ka te matatau atu he ka tau toki hoko atu ofa lahi atu ki he tonga kotoa ve oku mea mai.